Arĩa mararĩkirie kĩgeranio gĩa KCPE kĩa mwaka wa mũhetũku nĩguo kwandĩkithio kũingĩra kĩrathi kĩa Form 1, famĩlĩ ya mũrutwo Rose Mbithe ĩtigĩtwo ona merirwo manũ ũngĩmauma na njĩra nĩguo kũmateithia kũingĩria mwana wao cukuru. Baba, niko hapa kwa sababu ya huyu mtoto. Nilikuwa naomba usaidizi kutoka kwa mtu yeyote tu ako na roho ya huruma aweze kusaidia huyu mtoto. Rose Mbithe ũrĩa wegwatĩire maximum 326 kĩgeranio-inĩ gĩkĩ gĩa KCPE cukuru-inĩ wa Ewasongiro Bright Academy akoretwo ahungurĩte wabici ngũrani akĩgeria gũtwara maratathi make narĩ kũgeria kuona kana kuona mweneni wa kũingĩra secondary. Kwa naomba tu watu waweze kujitokeza ili mtoto aweze kupata kusoma. Juu saa hii results zimetoka na hatujapata usaidizi wowote kutoka anywhere. Kwa majina ni Rose Mbithe. Nilifanya mtihani wa KCPE na nikapata max 326, lakini sikuweza kupata pesa ya kunipeleka secondary. Nimesoma shule ya Wasonyiro Precious Academy na tulipata usaidizi hapo kwa mwalimu mkuu wa hiyo shule. Felista Njeri ũrĩa ũkoretwo agĩtirithania na mũirĩtu ũyũ thutha wake gũtigwo nĩ aciari ake harĩ kĩrathi kĩa 7 augĩte atĩ hatikoretwo harĩ hahũthũ kũgeria gũkirĩrĩria Mbithe ũrĩa ũkoretwo akĩmahoya kũmũteithia na harĩ kĩroto gĩake gĩa gũgatuĩka ndagĩtarĩ gĩtikanahuke. Soma kametia bidii isipokuwa na hizo changamoto zote amepitia, kutokuwa na mama ama wazazi. Ameng'ang'ana na amejaribu kupata max 326 kwa nyumbani. Anajaribu kusumbua ngoo yake, ananisumbua, sina hiyo uwezo ya kuweza kumpeleka shule. Ningetamani nikuwa mkubwa niweze kuwa daktari, lakini sikuweza kupata msaada, sikuweza kupata mtu wa kunipeleka Form 1. Rĩu ikaya rĩao no rĩmwe kũrĩ andũ a wendi mwega kũmakua tha na kũmateithia kũgwatia mũcuma wa mwĩhoko kũrĩ mwana ũyũ. Kuitoa shule ya Suswa Girls, lakini sikuweza kupata mtu wa kunisaidia. Kwa hivyo ningeomba unisaidie niweze kwenda Form 1. Lakini sasa ndio nikaweza kukuja hapa niweze kupata usaidizi wowote.